Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan Pak salam moko kalau boleh ambo bertanya apa Pak? Kaki lemah, tangan lemah, ditarik nafas susah ya Pak, dibawa ngecek payah ya. Aku minta maaf dulu Pak, kok bisa dibuka baju Pak, dibuka baju. Sarawajan. Kalau laki-laki kok bebas, dia mau tolong Pak. Rasun bana badan elok dulu Pak, sebelum diubek. Cungkek kaki dulu Pak, rasokan. Barek rasunan sebelah kida kok. Bisa Pak membaca ayat pendek Pak? Ikut yang nambo deh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, izinkan hamba-Mu bersikap ini. Allahu Akbar. Allah. Lah Pak. Mudah-mudahan tidak aja di satu ya Pak. Angkat tangan Pak dulu. Singgung sama bisanya. Dan kita. Lah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Menggeletik ya Pak. Dek tando barisi Pak. Itunya dah. Dah. Ndak wak racik tu Pak larian je. Itunya tu Pak. Kalau dibawa ke rumah sakit, stroke. Kalau dibawa orang pandai ibaratnya melangkah lah dulu kan selangkah tinggi kan. Tinggi saran tiang bahasa apa ya Pak. Dia ambo nak ngerti ya. Sesama meminta kan satu. Kok tapi jak lah namanya kok ba'a. Itunya Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Congkek Pak, mana ringan pada tadi Pak? Lepih rasul. Alhamdulillah nak. Kita lalu Pak. Kok kasam bu jepak atau ambo minta maaf kan itu. Lurih aja lah kaki Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allah. Allah. Besi Pak. Nak ba'a sakit nak ba'a beko kan insyaallah. Allah. Tan setik Pak. Kau nak lari-lari namanya kau ke Pak. Jalurian badan. Dek apa nak bisa mangkek kate tangan apa kau tak kunci. Ndak disabui apa nak kunci kan itu.
Allahu Akbar. Cun tarik nafas, Pak. Lepih sih. Lapang rasa eh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Tolong jawab kerana Allah, Pak. Tarik nafas, Pak. Lapih rasa. Ringan. Angkat tangan, Pak. Tinggi ya, Pak. Tadi singgung ekornya nak. Iya. Iya. Angkat kata. Ke bawahan, Pak. Angkat, Pak. Ke bawahan, Pak. Alhamdulillah. Allah. Oke, tenang kata karena Allah. Mbak untuk apa? Alhamdulillah. Kini Pak, kaki lah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kaki kau nak bisa diangkat dah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Gadang nak jale. Tahan kat tadi, Pak. Allahu Akbar. Akunya. Pacian tangan Pak kau. Kok ka bahasa Bosuaro, Pak Bosuaro lah, tapi jadi mainan di tagah nembo mencabut nak. Tarik belakang sikit dah. Taruh, Pak. Taruh. Ni besi dah kaki. Ni konan ni yang pertama warna aku. Tu. Allahu Akbar. Allah. Letih, Pak. Biarlah keringit sikit nak. Apa boleh mangkek pi kerana Allah yo. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan waktu Pak cegak dulu. Okey. Bisa naik Pak? Tadi nak taluk mengarik dah nak? Congkek. Angkat, Pak. Taruh, Pak. Taruh, Pak. Taruh. 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 Bayangkan apa bangih kau, Pak. Congkek. Caru-caru kamantam. Taruh. 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 Antam je lah, Pak. Bayangan mantam. Walaupun nak kanai, Pak, mantam. Tu. Taruh. Balik enggak kau dah. Pak. Ambil di pinggang. Ini pinggang terkunci. Lurus kaki, Pak, mari. Ambil bantai ya nak gadi. Menungkui, Pak. Tu. Menungkui, Pak.
Aladih tu. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Tahan stay Pak. Ah! Ah! Alhamdulillah. Tahan stay Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit Pak. Sakit Pak. Sakit Pak. Hah? Sakit Pak. Coba duduk Pak. Congkek ki Pak. Allahu Akbar. Lah nampak Pak? Allah nampak Pak? Lah bisa dengkek pada tadi. Namun ibaratnya Pak dek baru. Nak mungkin nyo langsung depan tu. Ha. Cuba sabui O. A. Kurang jalih nak. Ha. Ota. Pulang. Ha lah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buka dong, Pak. Astagfirullah. Keluar lidah Pak sakit Pak. Minta maaf Boyo. Tahan Pak. Allah. Lamaan Pak. Lamaan Pak. Lamaan. Pak. Cuk ngecek darah di. Oh. Pulang. Bamain. Kawa. Kawa tu semu bermain, semu tu nyopak baso pasaman tu. Kawa. Mauta. Anak. Cuy sebut tu, bebek. Tak bebek dah Pak. Bebek. Hah? Siapa tu? Kanakan. Dah siap kan? Tapi masih barik yo. Kalau apa tetap buat anak punya deh. Cuba bawa tagak Pak. Bawa tagak. Bawa berjalan ke sini. Berjalan kerana kita nak nampak gadang nak jalan. Tagaan kulimah Pak tu. Berjalan. Jangan Pak bungkuan. Tagaan. Tu. Tegapkan. Bawa berjalan kemari. Tak perlu Pak batungkik. Pak sihatnya. Ba rasa Pak, ada entengnya Pak. Ringan rasa Jangan biasuan mana kuah mencaliak kau cuba bawah Pak. Kok kencang orang, dilantak orang Pak. Dia faham? Bawalah duduk. Tu jawabnya, alhamdulillah ya Pak. Kok bagi dosa nak ambo di mapun barado, kok ada mencaliak video kok ada kata-kata ambo nak salah ambo minta maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ambo sudahkan. Sebanyak-banyaknya kata mengecek takutnya beko ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.